Ibihe byiza kuri mwe mwese dukomeje kubana kuri page yacu ya YouTube ni Tele Montagne nk'ibisanzwe. Uyu munsi turaganira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara yo ntago isiba gukomeza umunsi ku munsi kuko noneho ibintu byo biba byakaze, ibintu ntago byoroshye. Ubudage nabwo bwaje bubyinjiramo neza cyane kuko bwaje gufasha Ukraine mu kuhatana n'Uburusiya. Ni nyuma y'uko rero Amerika nayo yaje gufasha Ukraine, ibintu ntago byoroshye. Ibi rero byahaye imbaraga Perezida Zelensky bituma yiyemeza kwisubiza agace ka Crimea. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko intambara barimo kurwana n'Uburusiya yatangiye mu gace ka Crimea ndetse ko izarangira akongeye kubohozwa. Zelensky yabivuze nyuma y'iturika ryabereye muri Crimea, agace kahoze ari aka Ukraine, ariko ako gace kakaba karimo kurwanirwamo n'Abarusiya kandi ko bakaba bemeza ko kometswe ku Burusiya. Iyo rero iyo turika ryahitanye umuntu umwe, abantu 13 barakomereka. Ni iturika Uburusiya bwatangaje ko rifitanye isano n'intwaro za kirimbuzi zibitse aho ngaho. Mu ijambo rye nubwo atakomeje kuri uko guturika, Zelensky yagize ati Crimea ni iya Ukraine kandi ntabwo tuzayihara. Minisitiri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ari ububiko bw'intwaro bwaturitse ndetse ko Ukraine ivuga ko nta ruhare na rumwe ifite mu byabereye aho ngaho. Mu ijambo yavuze kuri uyu wa kabiri, Zelensky yakomeje ati iyi ntambara y'Uburusiya yatangiye mu gace ka Crimea kandi izarangira na Crimea ni bohorwa ryayo kuko nibwo izarangira. Twebwe ntabwo twakemera ko Crimea yava ku gace kacu, ku gihugu cyacu. Ijambo rye risobanura ko ubutegetsi bwa Ukraine buteganya kwisubiza uyu mwigimbakirwa n'akarwa gatoya ka Crimea mbere y'uko intambara irangira. Nyamara yavugaga yuko ibi byose bigomba kurangira mu gihe gitoya, mu gihe ingabo z'Uburusiya zasubira mu birindiro zari zifite mbere ya tariki ya 24 Gashyantare. Ikibazo cya Crimea kikazaganirwa nyuma kuko yagiye ku Burusiya mu mwaka wa 2014. Ibi byose rero ntago biguma kwihanganirwa na Ukraine kuko Ukraine niyo ntago ibyumva habe na gato. Uburusiya nabwo buba bwasizoye. Uburusiya bwarashe intwaro zihanura indege zahawe na Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko ingabo zabwo zarashe intwaro zifasha mu gukumira ibitero by'indege Ukraine yahawe n'Ubudage. Izo ndege zose zarashwe zishyirwa hasi. Ni mu gitoro zagabwe mu gace ka Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine. Yavuze ko muri ako gace yaharasiye indege 5 z'intambara za Ukraine hamwe na misile 7 zatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zarashwe na High Mobility Artillery Rocket System muri leta ya Arkansas. Intambara yo irakomeza kuba umunsi ku munsi. Uyu n'umunsi w'168 intambara ikomeje kuba. Abasaga 200 bose bitaba Imana ku munsi. Abantu bakomeje guhunga igihugu, bo ntago bumva iby'intambara. Intambara yo ntago ihagaze kuko inkunga zikomeje kuva mu bihugu byinshi. Ibi byo ntago twamenya aho bizerekeza. Ni kuri Tele Montagne n'ahandi wabisanga. Ni Voice Nzabonimana, tubashimira ko badukomeje kubana. Amakuru yose ni hano wayasanga. Icyo usabwa no kwanda subscribe, ubundi turi kumwe. Ciao ciao.